haun tata inhlompe seke wa mpobo le bitsulak matsatsi mashome a mararo letsela tse mashome a mararo ba bapali ya kanyana letsatsi la 1 kampetse kofi ya Starbucks a mafube ya hla letsatsi la twingele ke separo sa Zara bosibo phetha etse letsatsi la 3 H&M mabenge ke tatse mokotla wa ka letsatsi la 4 re 5 lieta tsa Nike tsa maya Joalo ka mofu mahali letsatsi la 6 perfume ya Gucci bolo ka maikutla ka hlwiki letsatsi la 7 le tshibolo iPhone hona jwale ke moshemane ya matcha seke wa bola lerato haeba o sa bontshe bopaki dintho tse nyenyane di etsa hore ke oele wena letsatsi la 9 McDonald's fries mose ho boss you letsatsi la 10 Louis Vuitton ke batla tsohle letsatsi la 11 sitenes Adidas utso wa style ya hao letsatsi la 12 molomo wa Chanel etsa hore ke bosos letsatsi la 13 Uber Palamang ipictsa ka le mokho ono chorele letsatsi la 15 lijo tsa Domino's cheesy pizza letsatsi la 16 Victoria's Secret e boloke etile letsatsi ka matla tate hantle letsatsi le bosiu bohle letsatsi le bosiu bohle letsatsi la mashome a mararo seke wa emisa pele rato fihlela re fihla hodima letsatsi la 17 Apple Watch balang muho wa pelo yaka letsatsi la 18 Bege Dior etsa hore tshebahalo ya ka e phethele letsatsi la 19 KFC bucket ingelena letsatsi la 20 lieta tsa Zara tsamaya ka botle letsatsi la 21 limpho tsa Amazon tlatsa letsatsi laka letsatsi la 22 L'Oreal khanya seke o atimela letsatsi la 23 dipina tsa YouTube cheka lena letsatsi la 24 ho tsamaya ka Tesla uto wa matla asefela mehlala ke lebaka la hlokomelo empa ke ntse ke batla la lintho tsheo apara letsatsi la 25 litoro tsa Rolex benya ka potlako letsatsi la 26 le Hail Eye Care posibo mofutu letsatsi la 27 Puma tracksuit botlile hona letsatsi la 28 Netflix happy rile fila na le wena letsatsi la 29 erato la karieli diamond le bua letsatsi la 30 bugalito hare nyamele ka beke matsatsi mashome mararo u fetile tlahlubo yaka tate ha